بسم الله الرحمن الرحيم En şefkatlik, en mihriban Allah'ın ismiyle başlayayım. آمين Hamim. تنزيل من الرحمن الرحيم Bu en şefkatlik, en mihriban Allah tarafından nazil kılıngan vahiydir. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون Ayetleri oçuk bayan kılıngan kitaptır. Bildiğin kavim için nazil bolgan Arapça Kur'an'dır. بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون Müminlerge cennet bilen hoş haber bergici, kafirlani devzak bilen agahlandırgıcıdır. Ula yani müşriklarning to'lisi uning ayetlerini fikir qilishdan yüz o'ridi. Ular uningga quloq solmaydi. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون Ular payg'ambarga bizning dillarimiz sen bizni da'vat qilgan narsalardan pardalangan, quloqlarimiz ig'ir. Sen bilan bizning oramizda parda, ya'ni diniy jihatda o'xshamaslik bor. Sen o'z ishingni qil, biz mu haqiqatan o'z ishimizni qilayli. Ya'ni sen mu o'z dining bilan bo'l, biz mu o'z dinimiz bilan bo'layli deydi. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين Sen o müşriklara men sizlarga o'xshash insonman. Menga ilahinglar bir ilahdir deb vahiy qilindi. Uningga iymon va taat ibodat bilan yuzlaninglar va uningdan mag'firat tilanglar degan. Mushriklarga voy. الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون Ular zakat vermeydi, ahiretke işlenmeydi. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون İman etgan ve yaxşı emellerini qilganlarga albatta üzlüksiz savab beriladi. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين Sen ulağa sizler ziminni 2 günde yaratgan Allah'ını inkar kılamsizler ve onunla şirikler keltiramsizler. O alemlerinin Rabbidir degin. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين O ziminning ustida nurg'un tog'larni yaratdi. Ziminni bereketli qildi. Ahli ziminning rizqini belgiladi. Ziminni yaratish bilan aholisining rizqini belgilashni kam ziyodasiz barobar 4 kunda tamomladi. Ziminning va uningdagi narsalarning yaratilish muddatini so'rg'uchilar uchun bu javobdir.
ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. Andın o asmanını yaratışqa yüzlendi. Halbuki o tuman halatida idi. Asman bilen ziminga ixtiyari yoki ixtiyorsiz holda kelinglar, ya'ni emrimni qabul qilinglar dedi. İkilisi ixtiyori keldik dedi. فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. Allah 7 asmanını 2 günde yarattı. Her asmanның işini özüge bildirdi. Yani her asmanның ihtiyaclıq işlerini orunlaştırdı. En tüvenki asmanını yıldızlar bilen zinnetledik ve qoğdudik. Bu en şu mutlak, galip, hemmini bilgici Allah'ın takdiridir. فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ. Eğer ula bu bayanlardan keyin imandan yüz örse, sen ulağa sileni Ad ve Samud kavimlerinin beşiğe kelgen azap okşaş azaptan agahlandırman degin. إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون. Öz vaqtida ulağa oldi keyniden, yani hemme taraftan peygamberler kelip, bir Allah'tan başka ibadet kılmanglar dese, ula eğer Rabbimiz halisa çokum periştilerini düşürgen bulatdı, biz silenin peygamberlikinlerini hakikaten inkar kılımız dedi. فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ. Ad bolsa ziminde Allah'ın bendileri Hud ve onun bilen iman etkanlığa haksız revişte yoğançılık kıldı. Ula güç kuvveti bizden kim artık dedi. Ula özlerini yaratkan Allah'ın güç kuvvette özlerden üstün ikenlikini bilmedi mi? Ula bizden ayetlerimizni inkar kıldı. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَى وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ. Ulağa bu dünyadala har kılgıcı azapını titişimiz için şu günlerde qattiq soğuk şamalını evettik. Ahiretinin azabı teximi har kılgıcıdır. Ula azapını dəb'i qılıdığan yardımga erişelmeydi. أَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Samudqa bolsa toğru yolunu körsettik. Ula hidayetten körlük, yani gumrahlıkni artık bildi. Kılmışları tüpeyliden ulanı har kılgıcı çakmak azabı halak kıldı. وَنَجَّيْنَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ.
iymon etganlarni va taqvodorlarni, ya'ni Solih alayhissalom bilan uningga ergashganlarni azobdan qutqizdik. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. U kunda Allah'ның düşmanları devzaqqa toplanıdı. Aldı arkası yığılıp boğuca to'xtatib qo'yildi. حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. Ula devzaqqa kelganda ularning quloqlari, ko'zlari va terilari ularning qilmishlari haqida guvohlik berdi. فقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. Ula özlerinin terillerine "Nimişqa bizning ziynimizga guvohlik berdinglar?" deydi. Terilleri her narsani so'zlatgan Allah bizni so'zlatdi. U dastlabda sizlarni yaratdi. Uning dargohiga qaytirilasizlar deydi. ما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. Sizlar dunyodagi cheg'inglarda quluqinglarning, ko'zinglarning, terillaringlarning sizlarning ziyninglarga guvohlik berishidan saqlanmagan edinglar. Ya'ni yomon ishlarni qilgan cheg'inglarda rasvo bo'lishdan qo'rqib, kishilardan yo'shirgan edinglar. Va halanki a'zolaringlarning sizlarning ziyninglarga guvohlik berdiganligini gumon qilmagan edinglar. Lekin sizlar qilmishinglardan nurg'un ishlarni Allah bilmaydi deb gumon qildinglar. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. Rabbinglarga qilgan ani shu qabih gunohinglar sizlarni halok qildi. Shuning bilan ziyon tortqichlardan bo'ldinglar. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. Eğer ula azap çidisa, çidamlıqının paydası yok. Devzaq ulanın cayidir. Eğer ula Allah'tan razılıq dilise, hergiz razılıqı erişelmeydi. وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ. Ulağı biz şeytanlardan dostlarını musallat kıldık. Ula yani şeytanlar ulağa aldı keynideki neslerini yani ulanın hazırki ve kelgüsüdeki kabih emellerini çıraylık gösterdi. Ulağa uladın ilgiri ötken insanlardan ve cinlardan boğan günahkar şaqi ümmetler katarında azap sözü tegişlik buldu. Çünkü ula ziyan tatlıkçılar idi. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ. Kafirler bu Kur'an'a kulak sanmanglar, onu eleştiriyordinglar, sizlar g'alaba qilishinglar mumkin deydi.
فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. Biz kafirlarga çoqum qattiq azabni tetitimiz. Biz ularning yaman qilmishlariga eng qattiq jazo beramiz. ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. Allah'ın düşmanlarına berildiğin ceza en şu devzektir. Ularning mengülik turadigan joyi devzektir. Bizning oyatlarimizni inkor qilganliklari uchun ularga shunday jazo berildi. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. Kafirlar Rabbimiz insanlardan ve cinlardan bizni azdırganlarını bizge ko'rsatgan. Ularning eng xorlardan bo'lishi uchun ularni oyoqlarimizning ostida chaylaymiz dedi. إنَّالَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. Şübhisiz ki Rabbimiz Allah'tır digenler andın toğru yolda bo'lganlarga farishtalar tushib, qo'rqmanglar, g'am qilmanglar. Sizlarga va'da qilingan jannat uchun xo'shal bo'linglar. Biz dunyoda, oxiratda sizlarning do'stlaringlarmiz. Jannatda sizlar uchun ko'nglinglar taqqan narsalarning hammasi va tilagan narsanglarning hammasi bor. Ular eng mag'firat qilg'uchi, eng mehribon Alloh tarafidan berilgan ziyofatdir deydi. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Allah'a, yani Allah'ın tevhidige ve taatiga davet qilgan, yaxshi amallarni qilgan ve men haqiqatan musulmonlardanman degan kishidinmi yaxshi so'zlik odam bormi? ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. Yaxshi ish bilan yomon ish barobar bo'lmaydi. Yaxshi xislat orqali yomon xislatga taqobil turg'in. Shunda qilsang, sen bilan o'zining orasida adovat va odam go'yo sirdosh do'stingdek bo'lib qoladi. ما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. Bu xislatga faqat sabrchan odamlarla erishalaydi. Bu xislatga faqat buyuk nasiba egasilar erishalaydi. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ
إنه هو السميع العليم. Agar shayton seni vasvasa qilib, yuqorqi xislatni o'zlashtirmaslikka kuch ko'rsa, Allohga sig'inib, shaytonning sharridan panoh tilagin. Allah haqiqatan bandalarining so'zlarini anglab turg'uchidir, ishlarini bilib turg'uchidir. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. Keçi bilen gündüz, gün bilen ay Allah'ның birlikini ve kudretini gösterdiğin alametlerdendir. Quyoshga secde qilmanglar, ayğımı secde qilmanglar. Ularni yaratgan Allah'a secde qilinglar. Eğer faqat Allah'a ibadet qiladigan bo'lsanglar. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. Eğer kuffarlar çoğunçılık qilib Allah'a secde qilishdan bosh tortsa, Rabbingning dargohidagilar, ya'ni farishtalar kech kunduz Allohga tasbih aytib turdi. Ular malol bo'lib qolmaydi. من آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. Bu Allah'ның birlikini ve kudretini gösterdiğin alametlerindendir ki, sen ziminni qaqas görsen. Onunla yağmur yağdırgan vaktimizde zimin kötürülüdü ve köpüşüdü. Şübhisiz ki ziminni terildirgen zat ölüklerini elbette terildirgüçüdür. O hakikaten her nersige qadirdir. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. Şübhisiz ki bizning oyatlarimizni burmilab tushundirdiganlar bizga maxfiy qolmaydi. Qiyomat kuni davzaqa tashlanadigan odam yaxshimi yoki qiyomat kuni Allohning azobidan amin bo'lgan holda keladigan odam yaxshimi? Xoliqininglarni qilinglar. Şübhisiz ki Allah qilmishinglarni ko'rib turuvchidir. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز. Şübhisiz ki Qur'on kelganda uni inkor qilganlar qattiq jazoga uchraydi. Şübhisiz ki Qur'on mutlaq g'olib kitobdir. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. Onunğa aldıdınmı, arqısıdınmı, yani hiç qaysi tərəfindən batıl yüzlənməydi. O, hikmət bilən iş qılğıcı, mədhiyyəyə layiq Allah tərəfindən nazil qılınğandır. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. Sana müşrikler tərəfindən aytıldıgan sözlər faqat ilgirki peyğəmbərlərə, qavmlər tərəfindən aytılğan sözlərdir.
Şübhisizki senin Rabbin mağfiret egisidir ve qattiq azap egisidir. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. Mubada biz onu Acem tilideki Kur'an kılıp nazil qilgan bo'lsak, ular albatta nimishqa uning oyatları biz tushunadigan tilda ro'shan bayon qilinmadi? Payg'ambar arab, kitob ajamchimi deydi. U iymon keltirganlarga hidoyatdir ve dillardagi shak shubhiga shifodir. İman etmaydiganlarning quloqlari Qur'onni anglashdan eg'irdir. Yani Qur'onning da'vatiga quloq solmaganlarning ve uningdan yuz o'rganlarning go'yo quloqlari eg'irdir. Qur'on ularning dillariga ko'rliqdir. Yani ular hidoyat nurini ko'rmaydi. Ana shular yiroqdan nido qilinguchilardir. Yani ular haqni qabul qilmaslikda imonga yiroqdan chaqirilgan musofining yiroqligidan chaqiriqni anglamagan kishilarga o'xshaydi. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. Biz hakikaten Musa'ga kitap yani Tevrat'ını ata kıldık. O haqda ixtilaf oldu. Eğer Rabbinin ulanı cezalaşını kıyametkiçe kechiktirish va'dasi bo'lmasa idi, elbette ularning arasida hukm chiqarilatdi. Ular hakikaten Kur'an'dan ziyade şektidir. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. Kimiki yaxshi ish qiladigan foydasi o'zigidir. Kimiki yomon ish qiladigan ziyinimi o'zigidir. Rabbing bandalarga zulm qilg'uchi emasdir. إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد. Qiyomatning vaqtini bilish faqat Allohga xosdir. Ya'ni qiyomatning qachon bo'ladiganligini Allohdan boshqasi bilmaydi. Meyvelarning bo'g'inlaridan chiqishi, har qanday kishining homildor bo'lishi va tug'ishi Allohning ilmining sirtida emasdir. O kunda Alloh ularga mening sheriklarim, ya'ni sizlar menga sherik keltirgan narsalar qayerda deb nido qiladi. Ular sana ma'lum qilamizki, aramizda hech kishi sening sheriking bor deb guvohlik berolmaydi deydi. وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص. Ular ilgari, ya'ni dunyodagi chaqda cho'qingan narsalari ulardan o'zlarini chetga oladi. Ular Allohning azobidan qochadigan joyi yo'q ekanligini aniq biladi. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. İnsan o'ziga yaxshilik tilashdan zerikmaydi. Agar uningga biror yomonlik yetib qolsa, Allohning rahmatidan to'limi umidsizlanib ketadi.
لئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. Eğer biz onunla külpettin keyin rahmetimizni tetissaq, o çoqum bu özümnün səyi ictihatıdın kelgen qiyametning bo'ladiganligiga ishonmayman. Mubada qiyomat bo'lib, men Rabbimga qaytarilgandimmi, uning dargohida cho'qim jannatga erishiman deydi. Albatta kafirlarga qilmishlarini xabar qilamiz va ularga qattiq azobni tetitimiz. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ. İnsanga nimet ata qilsak, Rabbiga shukr qilishdan yuz o'riydi. Allohning amriga bo'ysunishdan bosh tortib, haqovrlashib ketadi. Agar uningga yomonlik yetsa, Allah'a yüzlenip üzlüksiz dua kılıdı. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, eytqin ki, eytip beqinlaço, Kur'an men aytgandek Allah tarafidan nazil bo'lgan bo'lsa, sizlar o'ylamasdinlar uni inkor qilsanglar, holinglar qandoq bo'ladi? Haqdan yiroq ixtilofda bo'lgan kishidinmi gumroh odam bormi? Ya'ni sizlardinmi gumroh odam yo'q. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. Ulağı biz taki ulağa Kur'an'ın haq ekanligi aniq bo'lguncha osmon zamin atrofidagi va o'zlaridagi qudratimizga dalolat qiladigan alomatlarni ko'rsatamiz. Rabbingning hamma narsani ko'rib turadiganligi sening rostligingning dalili bo'lishqa ularga kifoya emasmi? ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط. Bilinglar ki, ular hakikaten Rabbiga muloqot bo'lishdan shaklanadi. Bilinglar ki, Allah hamma narsani hakikaten to'liq bilib turg'uchidir.